saa ya mafundisho, kuwa makini kwa sababu adui ushambulia fahamu za watu na kuwafanya kutafsiri neno vibaya. Aidha unaona unapigwa, aidha unaona unahubiriwa wewe. Nisikilize, kila unaposikia fundisho alafu linakuja wazo, hapo mimi ndiye nashambuliwa, hapo mimi ndiye nahubiriwa, huyo ni adui anafanya mashambulizi ili neno lisizae matokeo. Shambulizi lingine ni adui kukufanya wewe kukwepa neno. Yani unasikia fundisho, unaanza kusema hivi, fulani angekuepo ili neno lingemnyosha, mume wangu angepata idozi, mke wangu angesikia. Yani natamani mwalimu arudie Jumamosi nimlete mke wangu, mume wangu asikie ile neno, maana amekoma. Nisikilize, hakuna neno la mtu, kila neno la madhabahuni ni la kwako. Epuka ile tabia ya kusema neno hili lingemfaa fulani. Neno likufae wewe, liwe la maonyo, liwe la makemeo, liwe la makaripio. Jimilikishe kila neno kama unataka kujengeka. Acha tabia ya kuona hapo mimi ndiye nahubiriwa, hapo fulani ndiye anapigwa, anatamani fulani angekuepo ili neno lingembomwa, hili neno lingemfaa fulani. Nisikilize, kukua ni kukubali maonyo. Biblia inasema hivi, anasahihisha wale anaowapenda. Kukataa maonyo ni kiburi, na kiburi ni kaburi. Wewe ambaye umeitazama video hii, ninakusihi na ninakuomba sana mtu wa Mungu, kwa kuwa mafundisho yetu yamekuwa kichochezi kikuu cha miujiza ya watu, kwa kuwa mafundisho yetu yamekuwa sababu kuu ya mabadiliko ya maisha na tabia za watu, ninakuomba nenda pale YouTube alafu utasachi Mbingu Duniani TV. Ukishaona akaunti yetu pale, ninaomba usubscribe kwa ajili ya kuendelea kupata mafundisho, na Mungu akubariki na Mungu akutunze. Be blessed, na hakika maisha yako hayatabaki vile kupitia neno ambalo Mungu analishusha kupitia sisi. Hallelujah.